Igama lami uNandi wakaSikhakhane usebenzela ePinetown. Shuthi kwathi ngelinye ilanga nje ngigodukela ngemakhaya eMnambithi ngiyohayika yabo. Ngabona nje ibhungu lensizwa. Kwasho ukuthi ngifuna nje ukukhuluma nami kodwa ngaleso sikhathi nje kwavele kwaqhamuka imoto. Ngahayika ke ngayikhaya eMnambithi. Engani uyachaza ke phela ke myeni wami wakusasa ke lo Umshado ukuthi njalo nje ngama weekend wayenza sure ngingamnikezi nabo ukuthi uyahamba phela uyolinda la ukhayikwa khona uzazongibona phela mina loyo angiqhamuki until ke ngelinye ngasize siphinde sihlangana ke ngimnikeza inamba. Hayi ke sengimnikezile ke ubhuti namba. Hayi angifonela ubhuti acele phela ukuthi okay ucela ukungikhipha ukuze nje sizokwazana kabanzi yabo. Hayi nami ngivume ke phela ke. Hayi angikhiphele eSuncoast. Masifike eSuncoast. Hayi sifike sihlale sidle. Ubhuti wayelindele ukuthi imali yakhe izongena phela yabo. Nayo ke imali isiyadelaya phela ayisangeni. Sesisuthi kumnandi siyaxoxa ngathi nje kade sazana. Hayi silinde imali ukuthi hayi izongena lutho siyabona izikhathi ziyahamba. Wethu basabe befika la hayibo okhali phela imali dololo. Into esagile kayona mina nje ngangayiphethe nje nganginemali ukuthi ngithembe phela ubhuti lo othi uyangikhipha ufuna sazane kancane kumele ayitshengise ukuthi uyindoda naye. Hayi kuthiwe nile restaurant kuthiwe asigeze izitsha. Cabanga nje ubhuti yaqala nanokubona first date sengibhizi ngigezana nezitsha ngoba seningasenayo imali yokhokha. Wena amahloni ayekimi. Ngangisaba ngisho ukumbuka ngithi mangimbuka ukuthi chifi ngiyibuza ukuthi hawe ma ngifake nini hawe ma ngingadiniwe. Hayi siqede ukugeza izitsha sengontambama. Imali leyo yokusuka eSuncoast siye market asinayo. Hawe ma ngifake iCrocs ngiright nje ngiya kwi-date yomuntu engiqala ngisho ukumbona. Kwadinga ukuthi ngikhulula amaCrocs ngabambe ngesandla. Siwalk semarket ngeinyawo. Lapha asisakhulumisana siyakhulumisa angisafuni ngisho ukumkhulumisa. Sengihamba nje hayi ma wangicelela ku taxi driver ukuthi icela ngibeke ekhaya.